Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Muri aya makuru yacu ndababwira ko igisirikare cya FARDC kirimo kwigamba ko cyahanuye drone enye z'abarwanyi ba M23. Drone zigera kuri enye FARDC irigamba ko yazihanuye. Yazihanuriye he? Byagenze bite? Ibi byose ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Ku rundi ruhande abarwanyi ba M23 nabo barigamba ko barashe abacancuro babiri ba FARDC ndetse bakanahanura za drone kamikaze. Ibi byose rero ndabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abarwanyi ba M23 barimo kuva muri teritwari ya Walungu. Hari imirongo miremire y'abarwanyi ba M23 bagaragaye barimo kuva muri Walungu berekeza mu mujyi wa Bukavu. Ese koko M23 yaba irimo gusubira inyuma? M23 yaba irimo kuva mu bice yigaruriye ikaba irimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu? Ibi nibyo turi bugaruke ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Grenade ebyiri zaraye ziturikiye mu gace ka Gatumba. Abantu batatu baraye bitabye Imana bazize ibitero bya grenade. Byagenze gute? Ninde wateye zino grenade? Yashakaga iki? Arifuza iki ku gihugu cy'u Burundi? Ibi nabyo ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko ibiganiro bya Doha byongeye gusubukurwa. Intumwa za M23 ndetse n'abahagarariye ubutegetsi bwa Kinshasa bari Doha muri Katari barimo kuganira, ariko ibiganiro byabo biragaragara yuko ntacyo bizageraho. Hari uguterana amajambo gukomeye cyane. Ese birimo guterwa n'iki? M23 noneho niki irimo gusaba ubutegetsi bwa Kongo? Niki ubutegetsi bwa Kongo burimo gusaba? Ese biraza kugenda gute? Ibi byose rero ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Hari n'ayandi makuru menshi cyane mbafitiye muri kano gatondo. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Imbonesha kure yacu yitwa Iyakure Official. Iyakure Official niyo mbonesha kure imwe rudende mushobora gukurikiranaho amakuru yacu. Iyakure Official. Kora kuri subscribe niba utarabikora. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Muri kano kanya munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Kongo. Kuva ku munsi w'ejo ku isaha y'umugoroba igisirikare cya FARDC kigambye ko cyarashe drone enye za drone kamikaze z'abarwanyi ba M23 mu gace ka teritwari ya Fizi ni mu Minembwe. Igisirikare cya Kongo cyavuze yuko za drone kamikaze zigera kuri enye. Za drone zakoreshwaga na Twirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo cyazirashe. Hari za video zirimo gukwiragizwa ku mbuga ngurukanabumenyi zerekana neza ibikoresho bivugwa yuko ari ibya za drone. Barerekana neza drone barashe, bakavuga yuko ari za drone kamikaze zari zigiye kurasa ku birindiro bya FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Iyi video murimo kubona, murabona ibikoresho by'ikoranabuhanga. Bino byose ngo ni za drone zarashwe na FARDC.
Muri aya mavideo abantu baravuga yuko ari ibikoresho by'intambara. Muri izi video abasirikare ba Kongo baravuga yuko bahanuye drone enye, bakigamba yuko bahondaguye intare za Sarambwe, ndetse bakavuga yuko M23 yabonye isomo rikomeye. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri, abarwanyi ba M23 babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Igisirikare cya Kongo cyongeye kwigamba kivuga yuko cyishubije agace ka Puwezero. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko ku munsi w'ejo abasirikare ba FARDC bongeye kwisubiza agace ka Puwezero, ngo ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye muri kariya gace. Mu gihe rero igisirikare cya FARDC kirimo kwigamba ko cyarashe drone z'abarwanyi ba M23, ku rundi ruhande abarwanyi ba M23 nabo baravuga yuko barashe abacancuro babiri ba FARDC. Abacancuro babiri ba FARDC bakoreshaga za drone. Intare za Sarambwe ziravuga yuko zabarashe. Intare za Sarambwe kandi nazo zirigamba ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya mbere zarashe drone ebyiri za FARDC mu Minembwe. Za drone ebyiri z'igisirikare cya Kongo zarasiwe mu Minembwe. Buri ruhande rurimo kwigamba intsinzi. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko cyafashe agace ka Puwezero. Intare za Sarambwe nazo ziti nimuvuge muvuye aho. Intare za Sarambwe ziravuga yuko arizo zirimo kugenzura agace ka Puwezero. Ntabwo rero byamenyekana neza muri kano gatondo umuntu urimo kugenzura agace ka Puwezero. Iyakure official ntabwo iramenya amakuru yizewe yemeza neza umuntu urimo kugenzura kano gace. Igisirikare cya Kongo kirimo kwigamba kikavuga yuko cyamaze gufata agace ka Puwezero. Intare za Sarambwe nazo ziravuga yuko zirimo kukagenzura. Kugeza ubu ngubu biragoranye cyane kumenya umuntu urimo kugenzura agace ka Puwezero. Icyo nababwira nuko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya mbere habaye imirwano ikomeye. Ndababwiza ukuri, habaye imirwano ikomeye hariya muri teritwari ya Fizi mu gace ka Puwezero. Imirwano yiriwe irimo kubica bigacika. Indege z'intambara ziriwe zirimo kurasa. Amakuru yizewe aremeza yuko abasirikare benshi ba Kongo n'abarundi bongeye gusiga ubuzima bwabo muri kariya gace. Muri kano kanya munyemerere aya makuru tuyakomereze mu mujyi wa Bukavu ndetse no muri teritwari ya Walungu. Imirongo miremire y'abarwanyi ba M23 yaraye igaragaye barimo kuva muri teritwari ya Walungu barimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Abandi barimo kwerekeza kuri Rusizi ya kabiri. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo biravuga yuko M23 yatangiye gusubira inyuma. M23 ngo irimo kuva muri teritwari ya Walungu ndetse ngo irimo gusubira inyuma yerekeza muri Bukavu. Abamenyesha makuru bakomeye barimo Daniel Micombero, barimo Justin Kabumba ndetse n'abandi baravuga yuko M23 irimo gusubira inyuma iva mu birindiro byayo, ngo barimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Hari abazarendo benshi cyane bagaragaye barimo kubyina ndetse barimo kuvuza induru bavuga yuko M23 irimo gusubira inyuma. Ngo igitutu cy'abanyamerika kirimo kwiyongera ndetse ngo bongeye gusaba M23 gusubira inyuma.
hari amakamyo menshi cyane yagaragaye atwaye abarwanyi ba M23. Benshi rero barimo kwerekeza muri Bukavu. Bikavugwa yuko intare za Sarambwe zaba zirimo gusubira inyuma, ndetse ko barimo gusiga za pozisiyo zabo bari bafite muri teritwari ya Walungu. Kugeza ubu ntacyo M23 yari yabitangaza ko, ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo ntacyo buratangaza kuri aya makuru. Gusa biribonekeza ko M23 abasirikare bayo benshi barimo kuva muri Walungu berekeza mu mujyi wa Bukavu. Abandi nabo barimo kwerekeza kuri Rusizi ya kabiri. Biravugwa rero ko M23 yaba yashyizweho igitutu gikomeye. Abanyamerika ngo baba barimo gushyiraho igitutu babwira M23 ko igomba gusubira inyuma vuba na bwangu. Ubutegetsi bwa Kongo bwo buvuga yuko M23 igomba kuva mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Intare za Sarambwe ngo zigomba kuva mu bice byose zigaruriye. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko M23 igomba kuva mu bice byose yafashe, maze abasirikare bayo bakajya mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, maze bagacungirwa umutekano n'igisirikare cya Kongo. Mu gihe bimeze bityo, intumwa za Kongo ndetse n'abarwanyi ba M23 basubiye muri Katari. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya mbere, ibiganiro bya Doha byarasubukuwe. Intumwa za Kinshasa ndetse n'abahagarariye M23 barimo kuganira muri Katari. Gusa ibiganiro byabo ntacyo bizageraho. Ubutegetsi bwa Kongo bwanze gufungura imfungwa bafunze ku ruhande rwa M23. Nyamara mu biganiro byabanje, ubutegetsi bwa Kongo bwari bwemeye gufungura imfungwa za M23. Hari amakuru avuga yuko nyinshi cyane muri zino mfungwa ubutegetsi bwa Kongo bwazishe. Benshi ngo barapfuye. Nubwo Kongo yemeye kubafungura, ariko ntabwo ishobora kubabona. Benshi ngo barishwe. Bamwe baborejwe akagufa, ndetse abandi bagiye bicwa n'igisirikare cya Kongo ku mabwiriza ya Kisekedi. Ni ibintu rero bizagorana. M23 iravuga yuko idashobora gukomeza kuganira mu gihe ubutegetsi bwa Kongo butarafata neza izi ngamba zo kubaka icyizere. Ingamba zo kubaka icyizere harimo guhagarika imirwano ndetse no gufungura imfungwa za M23. Biribonekeza rero ko Kongo idashobora kubona zino mfungwa. Kongo yamaze kuzica. Ngo bizagorana cyane rero ko bino biganiro bya Doha byagira ikintu gikomeye bigeraho. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa ni za grenade zatewe mu gace ka Gatumba. Ku mugoroba w'igenekerezo rya mbere, za grenade zigera kuri 2 zaturikiye mu gace ka Gatumba. Abantu 3 bahise bitaba Imana. Ntabwo biramenyekana neza abateye zino grenade. Hari amakuru avuga yuko Red Tabara ariyo yaba yagabye bino bitero. Gusa igisirikare cy'u Burundi ntacyo kiratangaza kuri aya makuru. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi yoyo aremeza ko Red Tabara ariyo yaba yateye ziriya grenade. Gusa hari n'ayandi makuru avuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwaba bwiteye. Ngo igihugu cy'u Burundi kikaba aricyo kigabyeho bino bitero kugira ngo berekane ko umutekano w'u Burundi ugeramiwe. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Perezida Kisekedi ari mu mazi abira. Perezida Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byamukomeranye. Nyuma y'aho Kisekedi yanze ibiganiro n'abarwanyi ba M23, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakaye.
Amerika yamaze gutanga agasopo kuri Tshisekedi imubwira yuko agomba kujya mu biganiro vuba na bwangu, bitaba ibyo agahura n'ingaruka zikomeye. Amakuru yizewe aravuga yuko Abanyamerika barimo kurakazwa cyane n'imyifatire ya Tshisekedi wateye utwatsi ibiganiro bya Doha yagiranaga n'abarwanyi ba Generali Makenga. Ubutegetsi bwa Kongo bwavuze ko butazasubira mu biganiro bya Doha muri Katari, ndetse Tshisekedi yamaze gutangaza ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo azagikemuza intambara karundura, ndetse akavuga yuko azanashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'aho Tshisekedi asinye amasezerano ya Washington, Tshisekedi yanze kubahiriza ibikubiye muri aya masezerano. Amasezerano ya Washington ni amasezerano igihugu cya Kongo cyagiranye n'igihugu cy'u Rwanda. Muri aya masezerano harimo ingingo ebyiri zikomeye. Ingingo ya mbere ni uko Kongo yemeye gusenya FDLR. U Rwanda narwo rwemeye kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi mu gihe cyose ubutegetsi bwa Kongo bwaba bumaze gusenya FDLR ibangamiye umutekano w'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwanze gusenya FDLR, ahubwo bukomeje gukorana na FDLR ndetse no gutanga intwaro nyinshi muri zino nyeshyamba hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyuma y'aho Tshisekedi avuye i Washington, nta kintu na kimwe yigeze yubahiriza mu bikubiye muri aya masezerano. Ikindi kintu giteye inkeke kandi ni uko Tshisekedi yahise atangaza ko atazasubira mu biganiro n'abarwanyi ba M23. Nyuma y'uko Tshisekedi asinya amasezerano ya Washington, yibwiraga ko Abanyamerika bazakoresha imbaraga zabo maze bagategeka u Rwanda ngo rukavanaho ingamba z'ubwirinzi. Nyamara ntabwo ariko amasezerano ya Washington abivuga. Amasezerano arabisobanura neza. Kongo igomba gusenya FDLR maze u Rwanda narwo rukavanaho ingamba z'ubwirinzi. Nyuma yo gusinya aya masezerano ya Washington, Perezida Tshisekedi yabonye ko ibintu bitoroshye rwose. Yabonye ko agomba gusenya FDLR kugira ngo u Rwanda narwo ruvaneho ingamba z'ubwirinzi. Tshisekedi yibwiraga ko Abanyamerika bazakoresha imbaraga zabo ndetse n'igitutu maze ngo u Rwanda rukavanaho ingamba z'ubwirinzi. Reka mbibutse ko izi ngamba z'ubwirinzi z'igihugu cy'u Rwanda Kongo izisobanura ivuga yuko ari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Kongo yemeza ko abasirikare b'u Rwanda barenga 6,000, ndetse yemwe irarenga ikavuga yuko bageze no ku 7,000. Bano basirikare b'u Rwanda ngo bari muri Kongo. Izi ngizi ngo nizo ngamba z'ubwirinzi, niko igihugu cya Kongo kizisobanura. Kikavuga yuko bano basirikare b'u Rwanda bagomba kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu. Kongo rero ivuga yuko u Rwanda rutigeze ruvana abasirikare barwo muri Kongo, ndetse Kongo ikavuga yuko u Rwanda ngo rukomeje gufasha abarwanyi ba M23 mu guhondagura FARDC ndetse no gucakira ibice bikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, nababwiye ko Tshisekedi yasabye Abanyamerika ko bagaba ibitero bikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo maze bakica Generali Makenga ndetse na Bwana Koloneli Nanga. Ibingibi Abanyamerika barabyanze. Abanyamerika babiteye utwatsi, ahubwo basabye Tshisekedi kugira vuba na bwangu maze agasubira mu biganiro na bano barwanyi. Tshisekedi nawe yarigumuye, yavuze yuko Abanyamerika yabemereye amabuye y'agaciro, ariko nabo ngo bagomba kumufasha maze bagategeka u Rwanda rukavana abasirikare muri Kongo, ndetse ngo Abanyamerika bagakoresha indege zabo z'intambara ndetse n'ubutasi buhambaye maze ngo bakica Generali Makenga urongoye abarwanyi ba M23, ndetse ngo bakanivugana Bwana Koloneli Nanga.
uyu nguyu ni umunyapolitike ukomeye cyane urongoye ihuriro AFC M23. Abanyamerika rero babiteye utwatsi, ahubwo babwira Tshisekedi ko akwiye kubahiriza ibyo yasinyiye i Washington. Ibyo yasinyiye nta bindi nuko yasinyiye gusenya FDLR ndetse akayirandura burundu. Yanasinyiye kandi ko imvugo z'urwango ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bigomba guhagarara vuba na bwangu. Bino byose rero nta na kimwe ubutegetsi bwa Kongo bwakoze. Imvugo z'urwango zariyongereye. Mwaramwiboneye generali wa FARDC wari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo, Generali Sylvain Ekenge Bomusa Efomi, yavuze yuko kurongora umututsikazi ari ukwigengesera mu buryo bukomeye, ngo ni ibintu bisaba kwitonda. Yavuze yuko abatutsikazi ari abagambanyi ndetse ko bakora mu nyungu z'umwanzi. Aya magambo y'urwango ya Generali Sylvain Ekenge ntacyo ubutegetsi bwa Kongo bwayakoze ko, ndetse n'abandi banyapolitike benshi bakomeje kuyatangaza muri Kongo kugira ngo Kongo igabanye igitutu mpuzamahanga yamuhagaritse ku mwanya wiwe wo kuvugira igisirikare. Ariko Generali Ekenge arimo kwidegembya i Kinshasa ndetse akomeje guhembwa amafaranga ye menshi. Amakuru yizewe yemeza yuko ibyatangajwe na Generali Ekenge ariko n'ubutegetsi bwa Kongo bubyemera. Niko Tshisekedi abyemera. Tshisekedi nawe ngo yemera ko abatutsikazi ari abantu bo kwirindwa cyane, ndetse Tshisekedi asangiye ibitekerezo neza n'uyu mujenerali Sylvain Ekenge. Kugeza na n'ubu turiko turavugana, ubutegetsi bwa Kongo bwarinangiye, bwanze kubahiriza amasezerano ya Washington ngo busenye FDLR. Ako gusenya FDLR, ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gutanga intwaro nyinshi ndetse bukomeje gutoza FDLR no kuzishakira abafatanyabyaha kugira ngo bazahungabanye umutekano w'u Rwanda. Ibingibi rero ni agasomborotso gakomeye cyane ka Kongo, ndetse Tshisekedi akomeje kwikomanga ku gatuza akavuga yuko azashoza intambara ikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo bushinja u Rwanda ko rufasha abarwanyi ba M23 ndetse ko abakomando kabuhariwe b'igisirikare cy'u Rwanda aribo bacakiye umujyi wa Uvira. Ibingibi kandi Kongo yagiye inabitangaza kenshi. Kongo yavuze yuko abakomando b'u Rwanda aribo bacakiye umujyi wa Goma. Ibice by'ingenzi byose mu burasirazuba bwa Kongo, ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko ari abasirikare b'u Rwanda kabuhariwe babicakiye. Nyuma yaho Tshisekedi asinya amasezerano ya Washington, none akaba yaranze kuyubahiriza. Nyuma kandi yaho Tshisekedi atangaje ko atazongera kuganira n'abarwanyi ba M23, ndabamenyesha ko ibintu byamukomeranye. Perezida Tshisekedi abanyamerika bamuhaye gasopo. Abanyamerika bamubwiye yuko agomba kubahiriza ibyo mu masezerano yasinyiye i Washington. Abanyamerika kandi bamubwiye ko agomba kubahiriza vuba na bwangu iby'ibiganiro bya Doha ndetse intumwa za Kongo zigasubira mu biganiro. Abanyamerika kandi batanze gasopo kuri Tshisekedi ushaka gutegura ibindi biganiro. Abanyamerika bamubwiye ko ibiganiro bya Kinshasa bidakenewe, ndetse Abanyamerika bamubwiye yuko nakomeza kwirozonga agakomeza rwose kugumuka ibyiwe biza kuba bibi cyane. Abanyamerika bamuteguje, bamubwiye ko agomba gukora vuba na bwangu agasubira mu biganiro ndetse akagaragaza ubushake bwo gusenya FDLR. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza neza ko Abanyamerika barakaye nyuma y'aho Tshisekedi atangiye guhindura uruhande. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo burimo guhindura uruhande nyuma y'aho Kongo ibonye ko Abanyamerika batarimo gukora ibyo Tshisekedi ashaka. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gukorana n'Abashinwa ndetse n'Abarusiya
Muri iyi minsi amatsinda akomeye cyane y'Abarusiya ari muri Kongo, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kohereza intumwa i Pekin ndetse no mu Burusiya. Amakuru akemeza yuko Tshisekedi yaba arimo gutera umugongo Abanyamerika, ahubwo akaba arimo guhana ibiganza n'Abarusiya ndetse n'Abashinwa. Abihweza ibya politike baravuga yuko Tshisekedi arimo gukora amakosa akomeye. Nyuma y'amasezerano yagiranye n'Abanyamerika, Tshisekedi aragaragaza yuko atiteguye kuyubahiriza. Reka mbibutse ko Tshisekedi yasinyanye amasezerano n'Abanyamerika agamije gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo, ariko aya masezerano agomba kubahirizwa ari uko amahoro n'umutekano byagarutse muri Kongo. Kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, nuko Tshisekedi asenya FDLR ndetse akajya mu biganiro n'abarwanyi ba M23. Ibingibi rero ntabwo Tshisekedi arimo kubikozwa. Ni ibintu Abanyamerika barimo kubona yuko ari agasuzuguro, ndetse ko Tshisekedi arimo kwangiza amasezerano. Hari amakuru avuga yuko Abanyamerika nabo rwose baba bagiye guhangana na Tshisekedi ndetse bakamwereka isomo rikomeye. Hari abavuga yuko Tshisekedi arimo gukina n'umuriro. Abanyamerika ku nyungu zabo nta mikino na mikeya, nta gupyinatana gutoya bashobora kugira. Hari amakuru avuga yuko Tshisekedi ari mu kaga. Nakomeza kwanga ibyo Abanyamerika bamusaba, Abanyamerika rwose bashobora no kumutembagaza ku butegetsi. Amakuru yizewe avuga ko Tshisekedi yarakariye Abanyamerika nyuma yo gutahura ko Abanyamerika ku rundi ruhande barimo gukorana n'abarwanyi ba M23. Ibi ni ibintu nabasobanuriye ku munsi w'ejo. Nababwiye ko Abanyamerika ari abantu bashaka kurya ku mpande zombi. Abanyamerika bakorana n'impande zose ndetse bakajya ku ruhande rufite imbaraga. Abanyamerika rero barimo gukorana n'abarwanyi ba General Makenga, ndetse hari amakuru avuga yuko Amerika yaba yiteguye gufasha zino nyeshyamba maze zigacamo Kongo ibice bibiri. Abanyamerika biteguye gufasha M23 maze igatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Ibingibi rero byarakaje Tshisekedi, ndetse abona yuko Abanyamerika atari abo kwizerwa. Ibyo gushaka kujya ku Barusiya ndetse n'Abashinwa nabyo biramukora ko. Abanyamerika rwose bashobora kumwivugana kubera yuko amabuye y'agaciro ya Kongo bamaze kuyabarira, bamaze rwose kuyapangira kandi barayashaka mu buryo bwose. Ku neza cyangwa ku nabi, Abanyamerika barashaka amabuye y'agaciro muri Kongo. Tshisekedi niyanga gukorana nabo, bano Banyamerika biteguye gukorana na General Makenga n'abarwanyi biwe, kandi Abanyamerika biteguye gushyigikira umugambi wa balkanizasiyo. Ibi ni ibintu nabagejejeho ku munsi w'ejo. Ayandi makuru arimo kongeraho aremeza ko Abanyamerika baba barimo gutegura umugambi ukomeye cyane wo kuvana ku butegetsi Tshisekedi. Tshisekedi ngo arimo gufunga umutwe, ndetse Tshisekedi arimo kwigumura ku byemezo by'Abanyamerika. Amakuru rero akemeza yuko Masadi Bulosi, uyu nguyu ni umujyanama wa Perezida Trump ajejwe Afurika, yahamagaye i Kinshasa ababwira yuko bagomba kubahiriza amasezerano ya Washington. Bwana Masadi Bulosi uyu nguyu kandi ni nawe wavuganye n'abarwanyi ba General Makenga. Ibingibi rero bikagaragaza yuko Abanyamerika barimo kurya ku mpande zombi. Abanyamerika ni iturufu irya ku mpande zombi. Bano Banyamerika bafite inyungu zikomeye muri Kongo, ndetse barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko inyungu zabo bazigeraho. Mu gihe rero Tshisekedi arimo kuzibangamira, nta kabuza Abanyamerika baraza kumutembagaza ku butegetsi bwiwe.